Yes, birumvikana. Uyu ni koroneri cyangwa se kano, uwo bita Maruba, nta wundi ni Opotokarame wo muri Mai Mai. Tugiye kuba tugarukaho mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru yacu abanza, tugiye kuba tubagezaho muri aka kanya. Yarangije kuba yava mu mubiri w'abazima. Byabereye hehe? Byabereye hariya muri teritwari ya Walungu. Turaje tubabwire ni Walungu na n'ubundi, ariko ni igitero cyari kivanze na FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kiri kumwe n'aba Mai Mai. Ni ukuvuga ngo mw'abantu mwe hari amakuru mutamenye. Walungu yo iracyarimo icyo bita Mai Mai. Uyu rero ni Opotokarame, babandi biha amapeti bitanyuze mu rwego bireba cyangwa se mu nzira nyayo, kwa kundi perezida w'igihugu agira gutya agashyiraho cyangwa se akazamura mu ntera mu basirikare, cyangwa se inama y'abaminisitiri igaterana, ariko na n'ubundi bihawe umugisha na perezida w'igihugu, hanyuma bagatanga ranka bijyanye n'ibyiciro bashaka kuba babaha. Rero uyu nguyu ntabwo ari bwo buryo yayibonyemo, ni babandi bazana ibikundi bagahita bishyira ku rwego runaka, ariko uko yaba ari kose ntabwo yahangara M23. Turaje tubigarukeho 5 kuri 5. Saho gusa kandi muri Walungu turi buze kuba avuga ibiri kuhaba n'ibiri kuhavugirwa. Turaza kuba twakwerekezana n'ubundi muri Rucuro hariya Bukombo. Ho byagendeye bite? Aba ba FDLR bakomeje kuba bahanwa bikomeye cyane muri biriya bice. Ibyo nabyo turaje tubigarukeho 5 kuri 5, uburyo baguwe gitumo cyangwa se batunguwe n'intare za Sarambwe zikabasenyagura ku buryo buhagije cyane. Ni nako kandi turi buze kuba twasoreza kuri iyi ngingo ivuga uburyo rwose FDLR zatangiye kuba zakwimura abo zikomeje kuba zagira ingwate ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugira ngo zibone uruvugiro cyangwa se zibone uko zihisha. Ngira ngo mwagiye mubibona muri iyi minsi M23 iri kugira gutya igakora ama operation aremereye cyane hirya no hino mu mashyamba, mu mingini hamwe na hamwe no mu mijyi ya hamwe na hamwe, ikagira gutya igacakira bamwe mu banyarwanda. FDLR zagiye zigira ingwate, ndetse harimo nabo mu miryango ya FDLR bakomeje kugenda berekana ko ari impunzi ngo nabo bafite bashaka kuzacyura mu Rwanda. Iyi ngingo ijyanye n'iby'impunzi turaza kuba tuyisesenguraho cyane, nikiri gutuma FDLR abari mu bice bya za Warikare, abari mu bice bya za Fizi, za Walungu, za Mwenga, abo bose FDLR yatangiye kuba yabashakira ngo ubufasha bwo kubatwara ikabimura ikabajyana iyo ngiyo za Karemi. Ngiyo habari moto mbazaniye, muri kumwe na Byamungu nk'uko bisanzwe. Rero tudatinze reka tubabwire tuti turanzitse muri aka kanya. Duhere hehe? Duhere hariya muri Walungu. Walungu niki cyahabaye muri kariya gace ka Nzibira? Ni FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zagize gutya zirikora ziri kumwe. Ni igitero cy'aba Mai Mai kiyobowe na koroneri Maruba, ubundi abasha kuba yahasiga ubuzima muri uko kugira ngo bagabe igitero kuri M23 hariya muri Walungu, muri aka gace ka Nzibira. Ni M23 rwose ihora ifite ubutasi buri hejuru cyane, yamenye rwose ko icyo gitero cyari kije, ndetse n'amakuru yabashe kuba yanatugeraho. Amakuru atubwira ko icyo gitero kimaze iminsi 2 kitegura. M23 yarangije kumenya ko kiri buze. Mu kuza kwacyo rero M23 yo ngo yaravuze iti mubareke noneho baze badusatira mu birindiro byacu, ariko turashaka ko nta n'umwe uri burenge aho yagabye igitero ngo asubireyo. Ni ukuvuga ngo M23 mw'abantu mwe yagize gutya, ubundi igenga ngo icyo bita za tworovu z'amashini gani n'ibindi bibunda biremereye byose barabigenga nk'urukuta, ubundi bategereza igitero. Igitero kiraza kivanze na FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni FARDC rwose bakomeje
kutemera ko hari ibiganiro cyangwa se ngo bemere ceasefire, bagira gutya bitwikira umutaka w'abamayimayi baba muri kariya gace. Abo bari bayobowe na Koloneli Maruba abahasize ubuzima. Ni M23 yagize gutya irabareka baraza. Amakuru nk'uko yagiye atugeraho ngo bageze nko mu ntambwe nka 70 icyo gitero batangira kurasa, babona M23 ngo iracecetse, nabo baraturiya bumva nta gikomye, barongera barasongereya bongeraho izindi ntambwe, bageze mu ntambwe ngo nko muri 70 bararasa. Ni ukuvuga ngo bagiye barasa baza M23 bihorera, ariko ngo yabarasiye mu ntambwe zitarenze 12, aho bari kureba umuntu neza. Ni igitero cyagabwe hanakeye ngo ku buryo cyatangiye kurasa nko mu masaa 11 z'urukerera, barabihorera. Uko bagendaga baza nabo bashyiramo pose babanza kuba bacunguza, iminota yagendaga irangira, biza kugera bageze ngo ku cyo bita communication cyangwa se indake za M23, bisa naho bwakeye umuntu ari kureba undi bijya gushira mu masaa 12. Mwabantu mwe, M23 ngo yarashe umuntu imureba, umuntu ku wundi mureba. Niko kuba uyu Maruba Koloneli Opotokarame wa mayimayi ziri hariya ahasiga umutwe. Hanyuma na n'ubundi amakuru M23 yagiye icakira ngo nuko FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo mu buryo bari gukora ibi ngibi ngo bari kuba ni nka reconnaissance cyangwa se reke, na n'ubundi igamije kurwana, ngo kuko ntago bari kwizera iby'ibi biganiro, ngo na n'ubundi bizere ko M23 yaba yarahagaze ahantu hamwe akaba ari hifungira, ngo bashobora kuba bakwikanga igihe ibiganiro byaba bigize gute bidaciyemo neza ngo bigire icyo byemeza, ngo bakwikanga M23 irimo ibarasira inyuma yabo. Ariko wareba wa mugani, bari kuhahondagurirwa, ndavuga ku ruhande rwa FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bari kuhahondagurirwa, ariko na n'ubundi bari kuba batekereje, kuko ni M23 twagiye tugenda tubona mu mirwanire yayo no mu bihe mu minsi itambutse, wajya kumva yakwepye defense runaka ya FARDC cyangwa FDLR, ikajya kurasa indi iri inyuma, za zindi zigasigara zirwana n'uburyo ziri buze kuba zavamo zitaguye muri ambushi ya M23. Rero n'abo bagabo ngo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo niyo mpamvu bari gukora ibyo bitera kenshi, ngo bari mu mutaka cyangwa se bifashishije iriya mitwe ya za mayimayi n'ibiki, ngo kugira ngo bamenye nyirizina aho M23 ibiganiro byatangiriye, bakavuga bati mwe muhagaze mucuritse n'imitutu hasi mutarasana, aho bahagarariye niho bakiri, cyangwa hari infiltration bakora ku buryo bazisanga bageze bari kubarasira n'inyuma yabo. Nguko kuko ibi bitero ni information twaronse na n'ubundi, kuko twagiye twibaza ni kuki ibi bitero biri kugenda bibaho, ariko mu kuduhaye amakuru uwayaduhaye ndamushima cyane, yavuze ko rwose M23 yabashe kuba yaronka ibyayo makuru, ko ari nayo mpamvu bari kugenda bayikora gutyo. Nguko rero ubwo Opotokarame abahasize ubuzima gutyo, ariko ntago ari we wenyine, nuko bavuga ngo azitukwamo nkuru, kuko ari we nyine wari kizigenza hariya, akaba yahasize ubuzima. Ni M23 rero ikomeje yo kwikorera akazi kayo ituje, kandi ari nako ikemura ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ushobora kuba wakwibaza ngo ibyo bibazo ni ibihe? N'ibyo gutanga umutekano, ibyo birumvikana mu buryo busa naho ntagiye kwinjiramo mu buryo burambuye, ndetse no kugaragariza amahanga ko hari ibyo amahanga yakagombye kuba yarakemuye muri bya bindi bahora baririmba uburenganzira bwa muntu, ariko ugasanga ibyo ngibyo ari turufu y'amahanga aba ashaka kugira ngo agire ibyo arya cyangwa se agira ibyo aronka muri Afurika bitwaje icyo ngicyo. Kuko habayeho uburenganzira bwa muntu, ntabwo abantu baba bamaze imyaka 30 mu buhungiro kandi bafite igihugu cyabo. Ibyo sibyo tugiye kuba tugarukaho, ahubwo mu nkundire
Twiherekeze muri Bukombo ho byabaye bigenda bite na n'ubundi ni M23 yagize gutya ivumbura muri biriya bice abarwanyi ba mu mutwe wa FDLR, ubundi irabasenya irabakubita ibakamo machine gun zigera muri ebyiri ndetse na SMG imwe. Murumva ko hari n'abandi bahasize ubuzima aho ujya kwaka abantu imbunda, nuko na n'ubundi hari abantu baba bahatakarije birumvikana. Rero ni M23 yagize gutya imenya ko hari amakuru hari ahantu hitsimbye, iryo tsinda ngo ryageraga hafi nk'abari hejuru ya paratuni bo mu mutwe wa FDLR, ubundi irabanyemereye irabazingira ibagabaho igitero, nyamara ngo n'uwabashe kuba yahasimbuka akaharokoka uwo nguwo ni umurame uzabara inkuru y'ibyabereye hariya mu gace ka Bukombo. Ni agace gakomeje kugenda kagaragaramo infiltration zigiye zitandukanye. Iyo tuvuga mu buryo butandukanye nuko hari kugaragaramo movement cyane zabo mu mutwe wa FDLR, ariko abenshi akaba ari abari kuva mu bice bya za Rucuro, iyo ngiyo za Rucuro, abari kuva muri iyo ngiyo mu bice za Kanyabayonga, bashaka kuba bakwerekeza muri Warikare ahari uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko muri ibyo bice byose by'amashyamba twagiye tubibabwira basa naho bageramiwe cyane na ama operation aremereye ya M23, badashaka ko hari n'umwe wo mu ba FDLR, abamayimayi, abazalendo cyangwa undi wese waba uzi ko afite gahunda yo kuba yafatikanya na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se n'uwaba yarigeze abigira amenyekane, afatwe, ahabwe formation, abe yasubizwa no mu buzima busanzwe, ariko hari aho yabanje kuba yanyuzwa. Niyo mpamvu rero muri kubona benshi barimo bagenda bafatwa b'Abanyarwanda, abo bagizwe ingwate nabo mu mutwe wa FDLR, harimo n'iyo miryango y'aba FDLR babuze uko bahunga bagira gute. M23 ibyo ntitubigarukaho, iri kugenda ibohereza iwabo. Ni nacyo kintu tugiye kuba tugarukaho twinjira ku buryo FDLR nayo yagize gutya ifata umwanzuro wo kuba yahungisha bene abo bantu bari mu bice ikigenzura ku ruhande rwa guverinoma, ngo mu gihe hatari hagera M23 tayari. Ubwo ya operation twayivuyeho, yo ayo makuru twaronse yayo y'uburyo FDLR yakubiswe ikakwamo bakayakamo ntuza machine gun ebyiri na SMG imwe. Ibyo byo byarangiye bitwinjiza rero kuri ya ngingo y'uburyo FDLR bagize gutya babona ko M23 yahagurukiye ikibazo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amatiku yose abamo, ubucakura bwose bubamo, n'ubuki bwose, imyanda yose ibamo, ko bashaka kuyikubura. Babona ko ari M23 yagize gutya ivuga itaho umunyarwanda wese ari uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo butujuje amategeko mu bice M23 igenzura, bagomba gufatwa bagasubizwa iwabo mu gihugu cy'iwabo. Niba ari ushaka kuba yaza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice M23 igenzura, akaza hakurikijwe amategeko y'ubuyobozi bw'igihugu cye, ndetse akakirwa hakurikijwe amategeko y'ubuyobozi bwa AFC M23. Ibyo rero ni kubera ko bari iturufu ya FDLR, kubera ko aba ba FDLR nababwiye bari guhunga. Amakuru twaronse bari bazi ko aba bantu batazagenda bafatwa, kubera ko ari abantu basa n'ababaye gature, bashyizwemo ibitekerezo na FDLR byo kuvuga ngo abantu nibajya mu Rwanda ngo iyo bagezweho baricwa, u Rwanda ni rubi, nta muntu uvuga, havuga ubwoko bumwe, ibintu nk'ibyo, kugira ngo bagumye bature. Noneho za FDLR mu kunanirwa urugamba kwabo babike imbunda, baze bihindure muri ba bandi abaturage,
kugira ngo bazajye bakumya kwiyungunganya no kugira gute kongera kwisuganya barebe ko bakongera kuba bagaba ibitero. Kuvaho noneho M23 mu myaka yose bamaze barwana na FDLR ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni M23 yarwanye na FDLR ikiri CNDP oya yabanje kuba RDC, iva kuri RDC baravanga ingabo n'ibiki mu icyo gihe mu 2000 gutyo na kabiri. Nyuma yaho baza kongera gushwana, ari uko ku ruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugenda yica abo mu bwoko bw'abatutsi cyangwa se uwari muri RCD wese mu cyama cya RDC wese, bakagenda babaha transifa zo hirya no hino kure, bagerayo bakabica. Hanyuma rero babimenye barigumura, baza mu wundi mutwe witwa CNDP. CNDP rero ibyo mbigarutseho kugira ngo mbabwire uburyo bagiye bahangana na FDLR ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Atari iby'ubu gusa, baza amayeri yose iyo FDLR yagiye ikoresha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bigasa naho itarangiye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera kwihisha muri abo baturage. Ni FDLR yagiye yishakira y'abagore ikabyarirayo. Urumva imyaka 30 ishize, abantu bavukiyeho n'abagabo nabo barabyaye, bagize gute, bashakana n'abakongomani. Rero iyo habagaho impinduka, abo bose bahishaga imbunda bakaza muri ya miryango yabo. Ya miryango yabo nayo igaceceka, ikaruca ikarumira, bakabaho imyaka runaka bihinduye ko ari abasivili. Igihe cyagera cyo kuba barongeye kuba babyutse umutwe, babonye ubashigikira, bakongera bakegura intwaro. Noneho rero kubona ko iki ngiki M23 yakivumbuye, bavuze batakacu kararangiye, imizi barimo barayitema. Imizi iri gutemwa iyo twakagombye kuba dushibukiraho hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, barimo barayitema. Uku kuba bari gufata umukecuru, umusaza, inkumi, umusore n'iyonka yose, bakabajyana mu gihugu cy'u Rwanda, bakabatanga ku gihugu cy'u Rwanda. Bivuga ngo turasigara turi bande, ko turasigara turi impeha aho twajya hose, kicyo twubakiraga hari icyo ngicyo cy'abo bantu tukabihishamo. Bansanga ndi umusore ndi kumwe n'umusaza akavuga ati uyu ni umwana wanjye, ariko imbunda narayihishe, ubwo biraza bakambona nk'umunyekongo wundi uri aho ngaho muri iyo quartier. Biraza kugenda gute? Bahise nabo rero bafata icyemezo muri biriya bice bya Warikare, ariko bikigenzurwa na guverinoma ya Kongo, mu bice bya Warungu bikigenzurwa na guverinoma ya Kongo, mu bice bya Mwenga bikigenzurwa na guverinoma ya Kongo, muri Fizi bikigenzurwa na guverinoma ya Kongo, yewe no muri Uvira ngo biraza kuba byahagera. Abo bantu batangiye nabo kuba babafata. Ni gahunda banafatikanyijemo na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ku buryo uburyo bwa transport ko aho bigoranye cyangwa se kugenda bareba uburyo babatwara gake gake, bizashyirwamo ingufu na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abo bantu bagiye kubakura. Urumva ibyo bice byose mbabwiye ni ibice bifesinganye uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turavuga FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo bararebana na M23. Hari umurongo usa n'uwo mbashushanyirije, ubagabanije cyangwa ubaciye hagati. Rero abo bantu barimo baravuga bati iyo miryango yacu iraha, abo twagize bari kumwe nabo twagize ngwate, twishe mu bwonko, baraha naha n'ibiki, reka tubasubize inyuma. Igihe cyose M23 yabidukuye ahangaha idusunitse twigije imbere, na n'ubundi abo bantu tujye duhungana nabo, natwe tuvuge ko dufite impunzi, tuba dushaka gucyura, duharanira gucyura mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi ngingo rero ni nayo nagarutse igiye kutwinjiza ngo ubuhunzi bw'aba bantu bagize ingwate na M23 tugiye kubusanisha n'ubuhunzi. Mvuze ngo iki? Sorry, mumbabarire, hari aho nari nibeshe mvuga ngo aba bantu bagizwe ingwate na M23. Mumbabarire, sorry. Bagizwe ingwate na FDLR, bashaka kuvuga ngo nabo bafite impunzi bashaka kuzacyura mu Rwanda, ngo u Rwanda rwanze ko bataha.
ibi bintu barashaka kubisanisha n'igihe FPR Inkotanyi yafataga umututu ikarwana mu gihugu cy'u Rwanda. Bashaka kubisanisha nabyo kandi ntibihuye, ahubwo bo ni ya turufu yabo kubona ko kuba ntaho bari busigare bonyine ibyabo biraba birangiye bakitwaza ibyo ngibyo, ariko ibyo bintu ntabwo bihuye. Twahera muri za 59 tutari kujya kure, kuko ibibazo byahereye mbere y'59. Muri 59 byagize gutya, aba bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, izo za FDLR zagiye zikoje jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu Rwanda. Ni nabona n'ubundi icyo gihe bari bashigikiwe muri 59 gutyo, bari bashigikiwe n'ubuyobozi bwari buriho, kuko ni nabwo bwanakomeje kugeza mu 94 jenoside yakorewe abatutsi iba. Ni nabo babashigikiye, batwikira abanyarwanda abo mu bwoko bw'abatutsi barahunga. Mwumva ukuntu matangiriye kuri ayo mateka. Bahunze bageze za Tanzania, za Uganda, yewe na Kongo bahungiyeyo, mbese ibihugu byari bikikije Rwanda n'u Burundi bahungiyeyo. Baravuga batariko icyo gihe bimaze kugera muri za 80 gutyo, batangira kuvuga batariko mwatureka tugataha mu rwatubyaye. Icyo gihe birazamuka bigera ku buyobozi bwa Juvenal Habyarimana, arangije arababwira ati ntago u Rwanda mwabona aho mujya, abarimo baruzuye. Ati ikirahure cy'isendereye amazi ugafata n'umutonyo w'umwuka ushyiraho, amazi arameneka kuko aba yuzuye nta handi yajya. Bituma noneho b'Abanyarwanda baravuga bati aho kugira ngo tuzagwe ishyanga, twarasabye binyuze mu mahoro, barabyanga, tugiye kwegura umututu turwane. Bararwana, babohoza igihugu. Noneho bya bindi byari biri muri 59 byo gutwikira Abanyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi, mbivuge gutyo kuko iyo ugiye mu mateka ya mbere y'59 ku bw'abakoloni, abakoloni bakuraho abami, nibwo bagiye bazana ikintu cy'amoko, biraza bifata 59 y'amoko yararangije kuba yagira gute, yarahawe intebe mu myumvire y'abantu, ari amoko agamije amacakubiri. So rero ubwo icyo gihe mwumva ibintu bitandukanye. FPR Inkotanyi babohoza igihugu cyangwa se bashyiraho igisirikare cyo kubohoza igihugu kugira ngo abari hanze batahuke. Nta bwoko butari buri mu gisirikare cya FPR. Iyo ugiye kureba kuri uyu munsi wa none, FDLR ni bwa bwoko bumwe bwakoze ishyano. Noneho rero twihutishije, FPR Inkotanyi bamaze kuba binjira mu gihugu, bashyiraho gahunda yo kuvuga ngo impunzi ziri hanze zitahuke. Impunzi zaratahutse, hahita hajyaho na gahunda yo kuvuga ngo tugomba guca ubuhunzi. Iyo ugiye mu ntego za guverinoma y'u Rwanda muri iki gihe, usanga harimo gucyura impunzi no guca ubuhunzi. Icyo gihe rero twihutishije, bamaze guhagarika jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, niyo nari ngezeho mbabwira uburyo abo bari bafite iby'amoko muri 59 ari nabo byakomezanyije kugeza 94, birabangira bakora jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Barahunze. FPR Inkotanyi imaze gufata igihugu iravuga iti umunyarwanda wese uri hanze agomba gutaha. Biba na ngombwa
kubera ko babandi bari barakoze jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 bakanirukanwa mu gihugu, bagahungira muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Umugambi wawo wo kugaruka gukora amabi no gutesha umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ntago wari urangiye, bituma u Rwanda rufata decision yo kujya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku ntambara ya mbere ya Kongo, basenya za nkambi, bacura impunzi kuri ya ntego nababwiye. Muri za ntego guverinoma y'u Rwanda ihora ishingiraho muri iki gihe, ivuga ngo tugomba gucyura impunzi no guca ubuhunzi, barabacyura. Abandi izo za FDLR wumve ko icyo gihe izo nkoramahano cyangwa izo nkoramaraso zageze muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, zihimba igisirikare cyitwa Exfar, aricyo cyashaka kugaruka gutera igihugu cy'u Rwanda, kibifashijwemo n'Ubufaransa. Ubufaransa icyo gihe hari hayoboye ni François Mitterrand, ari nawe wahaye mu mputu itegeka, aramubwira ngo abo bantu bahungiye iwawe ntugomba kubaka imbunda, ntugomba kubatuza kure y'u Rwanda, kuko mu minsi mike turabafasha basubire mu gihugu cyabo. Amateka bahari. Hanyuma icyo gihe rero bahimba igisirikare cya Exfar, kuko barahoze ari fare bakiri ku ngoma ya Juvenal Habyarimana. Fare bivuga Force Armée Rwandaise. Bageze muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire, ntabwo yari yagahindutse Repubulika na Demokarasi ya Kongo, kuko kugira ngo ihinduke Repubulika na Demokarasi ya Kongo yahindutse kuri ya ntambara ya mbere ya Kongo. U Rwanda rwagiye muri Kongo gucyura impunzi, rumaze gukuraho Mobutu, kuko ntabwo ari u Rwanda rwonyine rwagiyeyo kubera ibyo bibazo byari biri muri aka karere. U Burundi bwagiyeyo, Uganda ijyayo, yego bafatikanije na cyacyama nababwiye cya RCD. Hanyuma icyo gihe hajyaho Laurent Désiré Kabila, se wa Kabila, kugeza ubu ngubu mwumva wageze i Goma. Amaze kujyaho niwe wahinduye Zaire ayita DRC cyangwa se Repubulika Democratic Republic of Congo. Icyo gihe rero nibyo nari mbabwiye, ikiri Zaire bagihungira muri Zaire za nkoramaraso. Nababwiye ko zitwaga icyo gihe zikiri ingabo z'u Rwanda zitwaga fare, nabibabwiye icyo byari bivuze. Bagezeyo biyita Exfar, umutwe wihimbye utakiri ingabo z'u Rwanda, ni umutwe utakiri Force Armée Rwandaise, ariko ushaka kongera kubohora ngo igihugu. Aribwo nababwiraga u Rwanda rwajyaga gusenya za nkambi kugira ngo bacyure impunzi, na n'ubundi kuko hari harimo abarangije gushyirwa mu nkambi, barababwira ati nta muntu wemerewe gusubira mu Rwanda n'ibiki, nabo babagira ingwate. Twihutishije rero bava kuri Exfar bahindura izina, bitwa Parire. Bava ku izina rya Parire bitwa Arire. Bava kuri Arire bitwa FDLR, ariryo zina bariho ubu ngubu. Ariko ngira ngo mu mwaka w'ibihumbi 2008 bijya gushira 2010 nabwo bari bacitsemo ibice bibiri, hazamo icyo bita Rudi Urunana, bamwe bakomeza kuba FDLR. Rudi Urunana isa naho igize ingufu nkeya, ishaka kuzima, ariko nubwo iriho. Rero iyo ugiye kureba ibyo bitabo ngo bari gucyura impunzi, ni nacyo ngira ngo dusorezeho, ntago bisa n'ibyo FPR yarwaniraga abanyarwanda bose, itarobanuye ku bwoko, kuko yashaka guca icyitwa ubwoko, kuko cyazanaga akarengane mu gihugu.
none ababo barashaka gucyura impunzi z'ubwoko, kandi u Rwanda ntabwo rwigeze, kandi izo mpunzi nta n'aho zigaragara. Icyo kintu nacyo mucyumve. Ziri hehe? Ni izihe nkambi ziri official zigaragara berekana ngo dore impunzi u Rwanda rwangiye ko zitaha? Ntabwo babikora ngo bivuge, kuko baramutse babigaragaje u Rwanda tayari rwo rwahita rubwira amahanga ruti abo bantu berekanye bakiri aho ngaho, HCR nihita ibarura umubare wabo, twebwe ubwacu niba ari indege niba ari n'imodoka turahita tubohereza, kuko nta munyarwanda dushaka ko aba hanze mu buhungiro, kandi icyo twiyemeza ari guca ubuhunzi. Ibyo rero muhite mubyumva ko nta mpunzi z'abanyarwanda ziri hanze, uretse bariya bagiye bagerwa ingwate kubera ko bagiye bashyirwamo ibindi bitekerezo bibahindura imitekerereze, bamaze igihe batagira mu gihugu cyabo cy'u Rwanda ngo bamenye ukuri ni ukuhe. Abo bantu akaba ari bo bita impunzi, ariko ari muri wa mutaka nababwiye wo kugira ngo igihe ibibazo byabayobeye baraba FDLR bahite bashihisha imbunda, bajye muri ba bantu bavuge bati twese turabasivili, ahangaha turatuye, nta musirikare wari n'ibiki. Nk'uko muri za operation zagiye zihuza FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu bihe bitandukanye ubuyobozi bucyumvikana, izo operation za FARDC bagafatikanya na RDF, ingabo z'u Rwanda, hakabaho iriya Kimya 1, Kimya 2, hakabaho Umoja Wetu, amamingini cyangwa se imidugudu cyangwa se ahantu hatuwe yongeye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka kuba bahiga FDLR, bazigeragaho zihinduye iki? Abaturage muri babandi bose nababwiye basa naho bari batuye barihinduye abakongomani kandi ari abanyarwanda, bagizwe ingwate mu buryo atari kuvuga ngo ni inkambi hari, ni impunzi zihari. Kandi ibyo ngibyo FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zari ziza ayo mayeri, bakavuga bati reka twe dufatikanye, ubundi mwebwe nimugende mufice imbunda, mwibere abaturage tubanyureho nk'abari muri operation n'ibiki, dukomeze igihe cyatanzwe kirangire. Rero ni uko kubona ko icyo gishyitsi bagenda bubaka gutyo iyo mizi M23, igihe bamaze barwana n'uriya mutwe, bamaze kumenya ibyayo byose n'uburyo wihisha, bari kugenda barandura ibyo bishyitsi n'ibiki n'iyo mizi yose. Iyo nka nigira gute bagacyura bakajyana mu Rwanda, bagahereza bakavugana na HCR ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bice byo M23 igenzura, ikavugana n'iyo mu gihugu cy'u Rwanda, bakabahererekanya bakajya mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Rero ibyo kwita ngo FDLR zifite impunzi, nta mpunzi zihari, nta nkambi ziri official zihari, kuko berekanye inkambi zarara zitashye. U Rwanda rwavuga ruti ntategereje n'inkunga ya HCR, izo mpunzi nibaze mu rwababyaye, ahubwo ni icyo ngicyo baba bitwikiriyemo kugira ngo bajye babona aho bihisha, nta kindi. Rero bakaba batangiye kugenda babahungishiriza hirya no hino kugira ngo ibyo bishyitsi bitarandurwa, ariko ni hahandi bizanarandurwa. Mu buhe buryo? Aho M23 izagera, izakomeza kugenda ibahiga abo bantu, imenye imva n'imvano yabo, ubwenegihugu bwabo, babasubize mu bihugu bagiye baturukamo. Kereka nibakomeza kugenda babahungana gutyo mpaka M23 niramuka inageze Kinshasa cyangwa se ifashe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyose, ubwo bazabambukana muri za Angola, muri za Kongo Brazzaville, ntawamenya. Ngaho dusoreje amakuru yacu hamwe ni isesengura makuru, tubagezaho update zose uko zihagaze ahangaha kuri AfriNews Time. Ndabashimiye, Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha muri byose mukora. Turaza gusubira mu kanya, bye bye.